तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल जोजलपा थिथि टेलिभिजने थिथि भाषाया थिथि ज्याजो त न्याकावया चोङ्गुदु अथेहे बजक्रेसन प्रालिया न्यबया नियानि थ सनिलाया 36 ताइले वइगु नेपाल भाषाया ज्याजो ख नेवालय जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल थौयावा सुकबार धासा छिकपिन्छ सोया दिगुजी जी सलोना बजाचार्य नाप ज्याज नेवा ग्ल्यामरस किपा थौजी लगन खेलेचंगु ललितपुर मले वयाचना गोदु थोहे वैगु श्रावण 6 गते केटीएम मिडिया एन्ड इभेन्ट्स ना आयोजना याना दिगु मिसेस नेवा 2074 मिसेस नेवा 2074 नाचकर जमले आयोजना जुइटेंगुदु वहे ज्याजोया तयारी याना चोंगु छु लुतस्वेगु व मिसेस नेवा 2074 या अर्गनाइजर व कन्टेस्टेन्ट नाप छु खला बलाया गुपाखे वनी subject you try to accept your failure dai bole khan dai ni yonda yo yamong ro first di master na ba you education ni body system pattern ge dura first you ba roll number 1 जुलकी हैबिट रोल नंबर 1 जुनी का नहो तर लाइफ एच बिना रोल नंबर 1 जने मको नि जब स्कूलिङ सिरे जब कलेज सिरे जब एकेडमिक लेभल सिरे तर अनलाइन हैबिट 1 जिउ दै होला जुन मको तर जब एभ्री मेन्टालिटी 1 जिउ को जिउ मेन्टालिटी डेभलप हुन लाग्छ जिजा सुजी अनेक धेरै जिउरी 1 जिउ चेन्ज आएछ न जिए पाला मलाई भन्छ जन जिए बाला मको सुजले जिए बाला अझ कम्प्लिकेटेड ये प्रब्लम ज्यादा में सरकार आता जाने मत आए जिबिनी मिस्त्रीमा पनि जान्छ जेमा पाएन एबी त छोले गरे होला बाला पनि जाजुले एबी त छोले गरे दुखी म ज्यादा पाउने हामी यहाँ माने ना दयु बाला ठसे एसे जुजु लगा होला म छागा चाहिँ मास कम्युनिकेसन की चाहिँ ठिकै प्र्याक्टिस गर्ने नन मासे सुना नयाँ मलाई लगा राछ अनि टिभी फिल्टर खान होइ हाम्रो पहिला जिम्मे हालुले चाहिँ माइक जुमलेतिर माइक लाथे खाल्ने मे हाल्छ अनि एसा ग्याका तर वो सुरगारहरुलाई जी पानी म रोजुल बटाइ आला पानी त सिक्नु नि वे किसिमको एटिट्युड छिक हुँदैन त्यो मान्छेहरूले वो भरि चाहिँ कमी जो भयो के लागि चाहिँ के छिक्नु चाहिँ ध्यान दिएको छ अल द बेस्ट त्यसमा चाहिँ एकदम चाहिँ बालाई चाहिँ गाडी टका दिन्छ दिदी पनि टका दिन्छ अरु धारमा चाहिँ त्यो फाइलले मद्दत नै गरेको छु जोजलपा लस्कुस्तु नेवा ग्ल्यामरस केपाली जोजलपा छिउ मसिका बियादिसन
जी छमो नेपा माया नेवा म्यामचा रे जी त मसिका जी बि चाहे जे जिगुना नानी छोरी महर्जन जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 जी सानो भरेङ यही पाखे छम गृहिणी जुया थो जिउ मिसेस नेवा 2074 ले पाक्या चाहिँ गेना बिचावल छ त झी मिस्त धैपी छे चोना झी भुटली चोना धव पनि जक संकीपी मह थौकने झी मिस्त धैपी सरगते बोइपी संगठन जुइरुङला वहे ताका जिन छु याफु धयो मने वयाए झी थोके चाहिँ झी यहाँ पला न्याकाको ख यो थो मिसेस नेवा ज्या जो यो एसएमएस भोटिङ न्या च्याले ढुङ्गो दु वहे ज्या जिगु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 जी या त भोट यान दिस टाइप MRSN स्पेस 5 टाइप याना दिस अहिले 33001 सेन याना दिस भलासा यको भोटिङ याना जित सपोर्ट याना दिदैको भलासा काइ चना अहिले झिगो ज्याजो थो श्रावण 6 गते झिगो राष्ट्रिय नाच गर जमले जुटेंगो दु ओके बोतिका दिदैको न भलासा काइ चना छिगु मसिका बिया दिस जिगु नाख जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 सरिता महर्जन येलो लोन पाखे जी चाहिँ नि अहिले सर्जिकल लाइने जाइना जुनि दु जुगो हबी चाहिँ नि प्याहा लिया दि मडु अथवा मिसेस नेवा 2074 सिरपा ट्याका दिता चाहिँ थगो पाखेन गुली तक ट्रेनिङ याना चुनु दु ट्रेनिङ सेन्टर आतकला छुटे मजुनी न्याबले न वया चना स्यौ जतिला याना चुनि यदु फट्लीला सिरपाच्या कोही कोसिस नाच्ने दु आ छमेला न्यामसा चाहिए जुल तर बुट्टा सानो छु फरक परे मजु च्याके मार हैन मरो छु लिप ज्ञान सिवे वे तर ख लिप आना ट्राई या मचारा सानो छुन्दी रास मजु ज्यारला बालक यार आइ ख तर आ से स्टेज जुले नर्भस जि खला आटकले बालक या नाच्ने दु जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 ख जिगु ना सरिता महर्जन जिगु भोटिङ लाइन खुलेजी ढुङ्गु ख जिगु भोटिङ नम्बर चाहिँ नि MRSN1 टाइपिङ 33001 SMS याना दिस छिगु मसिका बिया दिसन जिगुना रमिता बज्राचार्य अहिले जी चाहिँ येलो सुन्दर बाखे वया चनु ख अहिले जिगु लजगाला खासे मरो जी नापला सिसन पेशा लगे जन ख तर थौने छेउ भरि परिस्थिति छे सुमा उ कारण न वटोटा चाहिँ छे ख जी थौने अहिले पार्लर न पछपछ जी याना छे अलि छम गृहिणी जुया मला थो मिसेस नेवा 2074 ली बोटी काया दि बिचा चाहिँ गेना होला यगेको सुगाडो ओके लागि क्वेशन चिठो निसय लागि बठी जुल्ला छ आथ फर्स्ट टाइम जुट्यौं जुल नेपालले अडिराजी भरे हामीलाई ठो जुट्यौंगु जुल अले ओके मदिना ठो गृहिणी नाभगला के सोच ल मरो मास टाइमला प्रश्न ये मला ठन्डर चिठन समाजे ठोला जे दक्षिण सोया प्रोग्राम को जर्नी अथवा दक्षिण सोई दिपान मिडिया न वई अले गृहिणी पिमनु त दाइबे गुल्तक चिपी चाहिँ चेन्जेस जु गुली छिस दुखी आव्या छ न गुली चाहिँ छिस पगेना छ न अयु चाहिँ दाइने लाइफ अप एन्ड डाउन गेज छ न युगा गे वया छ न दाइ वो छ प्रस्फुटन निया माध्यम जु लागि द चाहिँ एकदम इच्छा जे कि चाहिँ काकाई बोटी काई जे सोकमी फाजुमे जुपी जु छ अपिल यदि छिपसा जिर त्याका दिगु खसा छिगु मोबाइलले मेसेज बक्स ढवाउना चाहिँ MRSN अले स्पेस टाइप याना दिस अले 1010 टाइप याना अले 3330001 सेना दिस पक्कन जितेरै भरस कया छ न छिगु मसिका बिया दिसल जिगुना सादा महर्जन ख अले जी चाहिँ किपुन वइगो जिगु पनि लजका चाहिँ मिखाजा चाहिँ याउ ख थो मिसेस नेवा 2074 छम गृहिणी जुया पाक्याउ चाहिँ बिचा गनवला जिगु बिचा चाहिँ नापाना छिए ख मला जिरो नापाजी आहा पना चम्बले कलेज पना चम्बले नासिन जिरो मोडल लिने एकदम इच्छा जो अले थो चाहिँ नि जी म्याम रेणुका म्याम मेरो स्कुलले चाहिँ बाबु त तैटै हो अले अन चाहिँ म्याम चाहिँ जी म्याम नाप खलाला म्याम चाहिँ एकदम जिरो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट मोडलिङले चाहिँ हेरेले म्याम चाहिँ ए जिमसन वो याटस नाचन दुनिसा ओके छवे मनरस वसा जिउ डेटा ल अले एकदम एक्साइटेड जो या अले चाहिँ अले वो यो ख जी सारा महर्जन छिपिनसँग चाहिँ जित ट्याकिट लागि चाहिँ मोबाइल SMS एन बिउ जिगु पनि भोटिन टाइम टाइप ना बिसा MRSN
स्पेस 9 अहिले 3330001 चाहिँ छै पिसा छिगु मसिका बिया दिसल जिउना शिला पुजारी ख थे तेको अहिले जिउ लजगा समा छित छे जना चाहिँ गुली तक सपोर्ट याना दिउरु एकदम सपोर्ट दो वो सपोर्ट मोरो जैसे शायद जे थोथा से ठिनी मखुजी मलाई सपोर्ट बिना ला छिगन न ससेस न जुइ मखो सपोर्ट ला एकदमै दो थौ तक जुया चौ ट्रेनिङ पिरियड चाहिँ मिसेस नेवा 2074 गेत आया चौ दु छु सिकेना काया चौ दुथे फिल जा चौ एकदमै छिसम मसु चीज न हरेक चीज न सिकेना चुन दो जस्तै के चीज छे चुना न उली ख छिसम मसु के थोथा से चाहिँ छिस पलाते न्याक तुंका यक्को नुनु ज्या चाहिँ जे सिकाएना चुन दो जलापा दक्षिता जिउना शिला पुजारी ख अले जिउ कन्टेस्ट नम्बर 12 लोमङ डी मते 12 दिगा अले थन आज त फोटो एकदम आवश्यक परे जुदु मला अले ओजिया चाहिँ जिता चाहिँ जिउ पाखेन यक्को फोटो वे दिया जी एकदम आशयना चुन दो अले डोन्ट फर्गेट 12 नम्बर कन्टेस्ट नम्बर छिउ मसिका बिया दिसले जुगुना गंगा महर्जन अवाले ख जिथन गेले चसले ख थ चाहिँ सुनाको थी मिसेस नेवा रेनका म्याम अर्गनाइज मयान बले छे चे मेमे जाति चाहिँ छुछु प्रोग्राम वया छ नि मलाई जिनेवाटे चाहिँ एकदमै लुन ला मिसेस नेवा न छि ब्याजी ढुंगो पिण्ड छ प्रोग्राम या स्कुल जोरगा मने सोचे नानु म्याम ठ्याक अर्गनाइज या मलाई जितले एकदमै खुसी नजुलले सम्मान त जे नेपाल मण्डलले ठ्यो ठ्यो एड भो छ्याउर गाट यो मलाई सम्मान ए छ नपाने प्याहाउलिम छल भागमा कासे मजो छ यो भागमा कल्याल ओ मेपी मिसमिल गे न्याउने छल भाग क्याए माले दिप दिप वे पिण्ड न एकदम अछि छ लंदै छ चाहिँ भाग क्याए मा रा वे कन फर्म या लागि दीपक सट बिया टौख अले अन वेगा MRSN स्पेस 7 अले 33001 सेना बिला जितो फोर्ट वे जितो फोर्ट ना ट्याका दिद सया चम्पी भाजम मेजबिन्दा एकदमै इनापिना छना सुबे जीव तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया 36 ता इले सुथासिया 35 ता इले अठे निनेसिया 12 ता इले स्वेगो लोमङका दी मते नेवाला मसिका बिया दिसन जुना सरिता नेमकुल प्रधान ख जे अस्ने यही पाखे ले जे ठाउँ करे चाहिँ मेटलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एज अ एजेन्सी म्यानेजर रुपे जाइन चनाउरु सम गृहिणी जुया तो मिसेस नेवा 2074 लि वेगु चाहिँ बिचा गेना होला द मिसेस नेवा जको म ठोसमे नापा मिस नेवा न जु मला अबले ब्याजु नि मिस नेवा जुले न इन्ट्रेस्ट दुख तर वातावरण जित चाहिँ ठुके वे अवसर मिले मजा छौ आठ मिसेस नेवा जु रे आसी वन्ट एकदमै खुसी लाग्यो जुल ठो टाइममे चाहिँ जे ठो अवसर रे चाहिँ टोटी मखरी हो जाबनी फेसबुक ए खाना अनि सुरेन दाइ मार्फत जे चाहिँ थानु भयो ख जित इच्छा न दु मला ट्या भिडियो ठौ ठासे देदु तर ठौ छौ मसिका ठौए नाम छौ मसिकी उ छौ इच्छा न दु छु हामीले जे गफले बाजयो भाउ मलाई उयो भाउ उयो श्री कला उयो मार्या झिउ मसिका रे चुनि नि नापा उयो म्या अयो मसिका जक झिउ लागि पूर्ण मजु मलाई झिउ ठाउए नाम ठाउ मसिका छौ देखियो तर इच्छा दोज्या अथ नेवायो झिउ मार्फत प्याउ या मलाई छि नेवा मिसाते यो निसाते ठाउ क्षमता दयान झिसँग गुम्से जाचोन दिने छु उके त उगा याना छि प्याउ हिसाब चाहिँ जिता इच्छा न ढोखा छु जिता भोर्यान दिते चाहिँ MRSN याना स्पेस याना 8 जो नम्बर चाहिँ 8 ख ओके 33001 SMS या त सेनियन जिल्ला जो नम्बरलाई प्लिज जिता भोर्यान बियादिस छिउ मसिका बिया दिसन
जी सम्झना ठुसा कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 अलि जी खपेनङ थो मिसेस नेवा 2074 सिरपा त्याका दिता चाहिँ गजब प्रिपरेसन दु थगु पाखे चाहिँ जिन जुकोला ट्राई चाउन्ड कौनसा जी ट्यालेन्ट राउन्ड या लागि सरप्राइज है त्यो वाला अके लागि हल्का प्रिपरेसन जो चाउन्ड फाइनल या लागि न गुलिन थाना म्यामपुङ सरपुङ झाउड मकला ओकिन चाहिँ अले जिता मोटिभेटेड यहीपट्टि गुलिङ खाट शेयरिङ जो चाउन्ड क्लास एकदम बाना चाउन्ड जिता पोटे लागि मेसेज बक्स खे चाह्यो MRSN स्पेस 4 टियरिस अले 33001 के टाइप सेन्ड यानिस चिगु मसिका बिया दिसन जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 3 चन्दा श्रेष्ठ ए नयाँ बजार छि थम गृहिणी जुया थो मिसेस नेवा 2074 लिवेगु बिचा चाहिँ गेनावल जुला चाहिँ नापा ब्या मजु बुलेन चाहिँ इन्ट्रेस्ट छु ठुके अले अबले चाहिँ अले मा बापिसँग नेवाई म्याम चाहिँ वनी मजु इज्जत वनी गब्ले छु याना छुकेन भाक्का मखन छु अले जब ब्याजुल अले हान माजु बाजु अले अबले न मबिला आ चाहिँ थए आठ याना मला जिया थन वइसन त जजलपा जित मसुपी फुका पासापी अले जित सोया दिपी बाजु मैजुपी जित त्याके त जित भोट याना दिस जुपति कोड नम्बर चाहिँ 3301 अले MRSN स्पेस 3 चन्दा श्रेष्ठ सुबा छिगु मसिका बिया दिसन जिगुना रेजिना साके ख जी चाहिँ थन येल कनिबाल पाके वयो ह ले थो मिसेस नेवा 2074 ले वेगु चाहिँ छम गृहिणी जुया गेना बिचावल दक्बेसी नाबाला जिद थोयो प्रोग्राम ब्युटी पेजेन्ट एबेला तस्कै नाबाल तस्कै इन्ट्रेस्ट दुए जुल अले खास चाहिँ जी चाहिँ जुम्बायु स्टुडेन्ट ख अले जी जुम्बायु पाखे चाहिँ अन रेणुका म्याम चाया दिउनी चाहिँ जी थो शिउ जुल म अले जिगो हस्बेन्ड चाहिँ छ थंगे थयो वन्यु ट्यालेन्ट दु छ छौ ट्यालेन्ट न सो या यु हैव टु डु दिस तया चाहिँ एकदम सपोर्ट याउने चाहिँ जी थन आफ्नो पिनु न्याने चाहिँ न्या भया चनु ख जिगु ना रेजिना सके जित पोटिया त टाइप ना दिस MRSN स्पेस 2 चाहिँ जिगो कोड नम्बर ख अले 330001 डे सेन जना दिस सुबा छिगु मसिका बिया दिसन जिगु ना ग्रीष्म तुलादर ख जी थमेलो वयो जी चाहिँ नि जु हबी चाहिँ नि सिंगिङ डान्सिङ ख अले थो मिसेस नेवा 2074 लिवेगु चाहिँ पाक्यागु चाहिँ छित बिचा गेनावल ठुकी चाहिँ नि जित चाहिँ नि मोडर्न नेवा इंग्लिश स्कुल चाहिँ हेल्प आउटु जिम म्या चाहिँ नि अनि स्कुलले बंगा तयो अले अनय छौ चाहिँ नि छि पब्लिसिटी यान्तौ ख अन अले वे सोया अले अन सर दीपक सर त फलाना अले वेक अफिस न पचा हेल्प एन्ड दिउले अले ठुकी होयो जजलपा जुना ग्रीष्म तुलादर ख जी चाहिँ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 6 ख जित भोटियाट चाहिँ नि छि चाहिँ नि MRSN स्पेस 6 चाहिँ नि बिया दिस अले ओके लागि चाहिँ नि 330001 SMS एन दिस थ्यांक यू छिगु मसिका बिया दिसन जिगुना एल्सा साके ख जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 13 ग्वारको यला पाहे अले छि थो मिसेस नेवा 2074 सिरपा त्याका दिदा चाहिँ गुलितको प्र्याक्टिस याना चंगु प्र्याक्टिस ला ओए ह याना चनय दुडा मालिका अले थो मिसेस नेवा 2074 युपति लि पाक्या त चाहिँ छेज पाखा गुली सपोर्ट दुदु सपोर्ट दयाई जी आथनसम्म वेदा तला सपोर्ट ला एकदम सपोर्ट दु छेस छौ छि सोक्मी बाजु मेजु पिन्यु न सपोर्ट क्यायो लागि चाहिँ चिचाको गो भोटिङ अपिल छौ याना दिसन जजलपा जिगुना एल्सा साके ख जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 13 भोटिङ लागि चाहिँ चिकपिन्सा टाइप प्यामाली MRSN स्पेस अले कन्टेस्टेन्ट नम्बर 13 ख जिगो अले सेन्ड देना दिस 330001 के छिगु मसिका बिया दिसन जिगुना मुदिता तुलादर जिता चले चुनचुनाउँदो अले जिउ कस्मेटिक पसन्द अच्छा छम गृहिणी जुया चाहिँ थो मिसेस नेवा 2074 लि पाक्याल चाहिँ गेना बिचावल जिल्ला थो पहिला निसे विचार जो मिस लिटल नेवा मिस नेवा जुबले मिसेस नेवा न जुसा जुरगा विचार जनोगा अले आज जुई साथ अले एजुली कांटेक्ट या वयो अले थो मिसेस नेवा युपटी छियो ट्रेनिङ सेसन चाहिँ गे जाचो एकदम नेबुया जोंदो आज ट्रेनिङ सेसन सिरल ला भाइपी दे विचार होइचो दुगा
तो न्याइपा जो पिरियड तम सपोर्ट या त छिता सपोर्ट या त चाहिँ सुक्मी बाजु मेजु पिन्ता चाहिँ छ चिचा आकको भोटिङ अपिल याना दिसन जोजलपा जी मुदिता तुलादर कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 अलि जिता भोट याको नीति थर थपिनेको मोबाइल या मेसेज बक्स बना MRSN स्पेस 11 टिया अलि उकि त 33001 सेन्ड याना दिस सुबा छिगु मसिका बिया दिसन जिगुना इन्दिरा महर्जन ख जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 14 जिउ प्रोफेसन द मेकअप आर्टिस्ट ख वे ज्या कन्टिन्यू डु आटक थो मिसेस नेवा 2074 थौ तक यो ट्रेनिङ सेसन चाहिँ गेट आएछन् छित तो ट्रेनिङ द यो चीज चाहिँ छु एकला नेपुसे छु मलाई उके प्लस चाहिँ नुनु खखि त यो नु ज्या आयो सिन्यु मौका दु सो वे ख जिउना इन्दिरा महर्जन ख जो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 14 द भोट याउ लागि छिपिन्छ MRSN स्पेस 14 330018 भोट याना दिस सुबा जीव तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यातबु नेवाला निया निथ सनिलया 36 ता इले सुथासिया 35 ता इले अठे निनेसिया 12 ता इले स्वेगो लोमंका दिमते नेवाला जलपा जोजलपा लस्कुस्ते जे नेवा ग्ल्यामरस की पाली एगको सुभा जो जिउ थो मिसेस नेवा 2074 याना दिलम थो या त चाहिँ पहिलो ज्याजो ख गुल्तक टिव वगुदु दक्लेन हापाला इन्डिजिनियस टेलिभिजन एटा योकेको सुभा ठन्डंग चाहिदिलो थो दक्लेन हापाउपट्टि थो मिसेस नेवा जुन थो 2017 जिम जुन अर्गनाइजर जुन म्यानेजर एकदमै थाको लगा छाइरका दाबले दक्लेन हापा जिम 2013 ने फेसबुक पेज लॉन्च जानु ख अले वो 2013 ने फेसबुक पेज लॉन्च जानुले यहाँ सब सर्टेसँग जको मेजुबिन्छ अथवा फाजुबिन्छ चाहिँ लाइकेन्डी अनलिपा चाहिँ नि 2016 ने जिम चाहिँ नि फेसबुक पेज मक्की लाइक प्रेस मिट नाका उले चाहिँ जम्मा यहाँ मजको कन्टेस्टेन्ट पे चाहिँ नि छाइदिएका पत्र पत्रिका व फेसबुक सोया ठाउँ गर्ने अले अनलिपा वया 2000 जुन 16 टुंगा 17 ने जुन जिम थो जुन अफ टाइम ढाका ताइ छौ प्रपोजल बेंगी बुले मला थो अफ टाइम जुल असार्यो म शान्त बुलेन थो प्रोग्राम या दैला छ्या गथे सो जिमस चाहिँ वची छुए वास्ता महिना सो छ्या रस छ्या वास्ता महिना ढाका ताइ जुन जिमस 2016 ने चाहिँ नि प्रेस मिट ना जुन अडिसन कया चाहिँ नि मेजुपि जुन झाइदिल नि न्यामा खुम मेजुपि वे कम मेजुपि चाहिँ जिमस चिचन ओरिएन्टेसन क्लास जुन बिया नि वो क्लास खाना चाहिँ नि मेजुपि एकदमै एक्साइटेड छु अले न्याब्ले फोन नै नआइ जनको फेसबुक चले या सन मोबाइल न न्याब्ले फलो एन्जन नि म्याम गुले प्रोग्राम याउ ढका थो मिसेस नेवा 2074 ला पहिलो ज्याजो जुलम थके चाहिँ बोटिका झापी चाहिँ गोमदु कन्टेस्टेन्ट थौटा कला छिबुटी चिन्यामडो तर चिन्यामै न छौ छम चाहिँ नि छौ वया मडल छरा सब वेक अप चाहिँ नि टाइम पर सुटेबल मजलो रह्यो छे 50 स्ट्रिक्ट र सो ऑल टुगेदर चिन पेमडुगा अले थके बोटिका जिपी मेजुपी चाहिँ गणन से वपिन्दु चिराख्न थो मिसेस नेवा 2017 ने चाहिँ बोटिका देवी मेजुपिली ये यल खोपो किपु पेंगोन सहर चाहिँ नि सोनिगापि चाहिँ नि मेजुपिन चाहिन्छ दिएको दु थौ तक यो थो ट्रेनिङ पिरियड मिसेस नेवा 2007 फॉर यू ट्रेनिङ पिरियड चाहिँ गेज या छौ गुली सपोर्ट बिया छौ ट्रेनिङ स्टार्ट जुयो नसे चाहिँ नि मेजुपिनलाई एकदमै लेट आएर चोंडु वेकअपिनलाई क्लास मिस दुई ढगाया ग्या टाइम जाइदे सक्ले मला अले छि एभ्री डे निए नि चाहिँ छमसम चाहिँ एक्सपर्टिज छ कोरियोग्राफी न अपना प छिबुटी तो प्र्याक्टिकल थ्योरी क्लास न अपना प चाहिँ नि छमसम एक्सपर्टिज छ वजना डिगुरु जस्तै कि थौ चाहिँ नि व छि कीर्तिपुर फिल्ममा चाहिँ डाइरेक्टर पाजु साइडल छि मेजुपिन चाहिँ नि थो कन्टेस्टेन्ट ने फाकाइ दिबी मेजुपिन द सपोर्ट या लागि चाहिँ नि
ठौँ टाकन जित चाहिँ नि ठ्याठा चाहिँ नि जिउ सम्म दिदी दु मला ठ्याटोले सम्म सक्रिय महिला सम्म युथ ठ्याठा वे कर चाहिँ नि ठ्याठा चाहिँ बनाएगा दिला का ठो नाप्ला छ वो नाप्ला दे त्याले ठो मिसेस नेवा दयो ठौ चिच रौ ठा जग जना या चीज मक्ट तो एकदमै ब्रोड यामा फुक्सका जन मनु नाप्लामा अर्गनाइजर उना नाप्लामा मार्केटिङ उना जग मजु दे चाहिँ नि ला जुना जुना बनाएगा दो त्याले एकदमै सपोर्ट जोडो अले थो मिसेस नेवा 2074 जुन याना छ न थकेयो थो ज्याजो यो मु आज चाहिँ सुख ओके मिसेस दले नपाला पेजेन्ट दायो चुडागा सिकिमा मला जिमसा ओरिएन्टेसन न वाडा पेजेन्ट दायो चोक अले पेजेन्ट छायो अले मुखेना चाहिँ नि थो मिसेस नेवा दायो बुटी छायो ढगाला जुन अमेरिकन स्टार्ट जुबुटी खतो मिसेस पनि लागि चाहिँ नि अथवा मिस पनि लागि ब्युटी पेजेन्ट याउ दायो ब्युटी पेजेन्ट याउ दायो छौ चाहिँ नि वेक अप सम्मान याउ बुटी छौ प्लेटफर्म ढगा चाहिँ नि वो कन्सेप्ट चाहिँ नि थो मिसेस पनि लागि चाहिँ नि अथवा पेजेन्ट चाहिँ नि स्टार्ट जुख युएसए पाखेन नेपाली कन्टेक्स्ट से खाउ खसन थो जुन मुख्य जीवटी उद्देश्य जी ऑब्जेक्टिव रहिए विवाहित जुई ढुंगुपी में जुपी गुणलंडु वेक अप चाहिँ छे दुनिजना जाठियो केठियो टुफी जनियो मस्तटा चाहिँ नि कघाओ भातपिण्ड कघाओ उखेर ब्ला ब्ला घरेलु चीजे जगह चुना चाहिँ नि वेक अप इन डेभलप जिमको छम मेजु डेभलप जियो छम मेजु चाहिँ नि शिक्षित जियो छम मेजु चाहिँ नि मासे उना नयाँ फुड आयो वेक कन्फिडेन्स लेभल बढे जु डायो वेक अप इन मस्तेउ लागि ख थो मिसेस नेवा ज्याजो चाहिँ थो जियो यही राष्ट्रिय नाचगान जमले श्रावण 6 गते जी अर्थ यो 21 जुलाई फ्राइडे खुनो 3 बजे जी अले सोकमी फाजमे जबिन्दन जी चाहिँ दुनुगलन चाहिँ इनापिना जन थो नापा खुसी जितो मिसेस नेवा ख सिकमिने छेठा चाहिँ नि भाकाया दिशा म दिशा अवश्य सोजा छ पछि यो नेवाटे लागि छौ सौहार्दपूर्ण छौ न्यायसँग पटे चाहिँ नि प्लेटफर्म जिन चाहिँ नि छौ हिस्ट्री डेका चनडु छास श्रावण 6 गते शुक्रबार कुनो दिन हुनु परिवार पिना जना सोचा धाइरो जी इना पेन्सन अले नप नप थो आवे शनिबार अथवा यो 31 गते शनिबार चाहिँ नि ज्यापु समाजे थिएटर चाहिँ नि थो कन्टेस्टेन्टले चाहिदिनु चाहिँ नि ट्यालेन्ट राउन्ड ओकेना सोचा दिस यको सुबाछि त छि थो नेवा ग्ल्यामरस की पाली इन्टरभ्यु बिया दिगोली यको सुबा छिटन मेजर छिटन सुबा अले क्यामेराम्यान भाजरन यको सुबा नप नप इन्डिजिनियस टिम मिरन यको सुबा सोया हे दिल मिसेस नेवा 2074 या ट्रेनिङ ज्याजो या छुछुलु त थो ज्याजो 2074 साल वैगु श्रावण महिना 6 गते नाचघर जमले जुइटेङ्गुदु सोकमी बाजुमेजु पिन्त थो ज्याजोली सोया बोटिक्यादी त इनाप्या नाचना नेवा ग्ल्यामरस की पायो मु आज थाइगु हे हलिमे जुयाचंगु ग्ल्यामरस तुनी छुछु जुयाचंगु दु सोकमी बाजुमेजु पिन्त केने गो ख आधासा थो ज्याजो नजी उजा क्यागु इजुगुदु बजु क्रिएसन प्रालिया न्यवया ज्याजो नेवा ग्ल्यामरस की पायो नाप्पाङ्गु ज्याजो छिकपिन्त बाला हे ताल धाइगु आशाया नाचना अथे हे मेगुवा हाक्न छक छिकपिनिगु हे टिभी न्यानी छिकपिनिगु हे ज्याजो नेवा ग्ल्यामरस की पाजना हाक्न वेगु बचा बिउसे जी सलोना बजाचार्य व नेवा ग्ल्यामरस की पाया पुछ या त उजा बिया दिस हाक्न नाप्ला सुबा जे माभा जीव तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल निया निथ सनिलया 36 ता इले सुथासिया 35 ता इले अठे निनेसिया 12 ता इले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाल